कोंकणी भाषेंत तीन डुकरा पिल्लांची काणी आमी वाचा. Today we learn about the story of three little pigs. एक रानांत तीन डुकराची पिल्ला उरताशिली. In a forest there lived three piglets. एक, दोनी आणि तीन. पहिलेचे डुकरा पिल्ला, दुसरेचे डुकरा पिल्ला आणि तिसरेचे डुकरा पिल्ला. पहिलेचे सान डुकरा पिल्ला आळशी आशिले. First piglet was very lazy. ताका काम करच्याक आवड नाशिले. He did not like working hard. पहिले डुकरा पिल्लान तणाचे घर बांदिले. First piglet built a house from straw. ते तणाच्या घरांत उरताशिले. It lived in the straw house. दुसरे डुकरा पिल्ला हुशार आशिले जाल्यार ताक बी काम करचे आवड नाशिले. The second piglet was clever but lazy. He did not like hard work either. दुसरे डुकरा पिल्लान काड्यांचे घर बांदिले. The second piglet built a house with sticks. ते काड्यांनी बांदिल घरांत उरताशिले. Second piglet lived in a house built with sticks. Third piglet was clever and very hardworking. तिसरेचे डुकरा पिल्ला हुशार आशिले आणि ते मस्त काम करताशिले. ताणे फातोर आणि लाकूड घालून घर बांदिले. He built a house carefully using stones and wood. तिसरे डुकरा पिल्ला फातराच्या घरांत उरताशिले. The third piglet lived in a stone house. एक दिवस त्या रानांत एक तोळो आयलो. Wolf came into the forest. ताका भूक लागली. He was hungry. त्या तोळान डुकरांच्या पिल्लांक आणि तांगेल घर पळयले. He saw the piglets and their houses. म्हाका भूक लागल्या. I am hungry. I can eat the piglets for dinner today. He thought. आजी हांव जेवणाक हे डुकरा पिल्लांक खावचा जाता म्हणून ताणें लेखले. तो तोळू पहिले डुकरा पिल्लाल्या घरा लागी आयलो. He came close to first piglet's house. आणि जोरान ताणे घरारी फू मारले. He huffed and puffed on the straw house. पहिले डुकरा पिल्ला धावन दुसरे डुकरा पिल्लाल घरा लागी गेले.
पहिले डुकरा पिलानं तणान घर बांदिले आणि ते घर उडून गेले. The first piglet had built a straw house. When Wolf huffed and puffed, the straw house blew away. तोळू दुसरे डुकरा पिलाल घरालगी आयलो. Wolf came to second piglet's house. He huffed and puffed. ताणे घरावयर फू मारले. And he shook the house. ताणे घर हालयले. दुसरे डुकरा पिलाल घर पळून गेले. Second piglet's house fell down. First and second piglets ran to third piglet's house. पहिलेचे आणि दुसरे डुकराल पिल भेळू धावनू तिसरे डुकरा पिलाल घरांतू गेले. तोळू तिसरे डुकरा पिला घरालेगी आयलो. A wolf approached the third piglet's house. He huffed and puffed. ताणे मस्त फू मारले. He jumped on the house. तो घरावयरी उडलो. हांव तिन्नी पिलांक खावन सोडता म्हळें. He said he will eat all the three piglets. तिसरे डुकरा पिलानं घर फातरानं आणि लाकडान बांदिले. The third piglet had built the house using stone and wood. The house was safe. ते घर घट्टी आशिल्ले. तोळाक ते घर लोकोवच्याक जालना. Wolf could not break the house. आम्ही ही कहाणी अनेक पिटी ऐकूया. आजी कोंकणी भाशेंत तीन डुकरा पिलांची कहाणी आम्ही वाच्या. Today we learn about the story of three little pigs. एक रानांत तीन डुकराची पिल्ला उरताशिल्ली. In a forest there lived three piglets. एक, दोनी आणि तीन. पहिलेचे डुकरा पिलं, दुसरेचे डुकरा पिलं आणि तिसरेचे डुकरा पिलं. पहिलेचे सान डुकरा पिलं आळशी आशिल्ले. First piglet was very lazy. ताका काम करच्याक आवड नाशिल्लें. He did not like working hard. पहिले डुकरा पिलानं तणाचे घर बांदिले. First piglet built a house from straw. तें तणाच्या घरांत उरताशिल्लें. It lived in the straw house. दुसरे डुकरा पिलं हुशार आशिल्लें जाल्यार ताका बी काम करचें आवड नाशिल्लें. The second piglet was clever but lazy.
He did not like hard work either. दुसरे डुकरा पिलानं काड्यांचे घर बांधिले. The second piglet built a house with sticks. तें काड्यांनी बांधिल घरांतू उरताशिले. Second piglet lived in a house built with sticks. Third piglet was clever and very hardworking. तिसरेचे डुकरा पिलं हुशार आशिले आणि ते मस्त काम करत आशिले. ताणें फातोरू आणि लाकूड घालून घर बांधिले. He built a house carefully using stones and wood. तिसरे डुकरा पिलं फातराच्या घरांतू उरत आशिले. The third piglet lived in a stone house. एक दिवसू त्या रानांतू एक तोळो आयलो. Wolf came into the forest. ताका भूक लागली. He was hungry. त्या तोळान डुकरांच्या पिलांक आणि तांगेल घर पळयले. He saw the piglets and their houses. म्हाका भूक लागल्या. I am hungry. I can eat the piglets for dinner today, he thought. आजी हांव जेवणाक हे डुकरा पिलांक खावचा जाता म्हणून ताणें लेखलें. तो तोळू पयले डुकरा पिलाल्या घरा लागी आयलो. He came close to first piglet's house. आणि जोरान ताणें घरारी फू मारले. He huffed and puffed on the straw house. पहिले डुकरा पिला धावून दुसरे डुकरा पिलाल घरा लागी गेले. पहिले डुकरा पिलानं तणान घर बांधिले आणि ते घर उर्ण गेले. First piglet had built a straw house. When Wolf huffed and puffed, the straw house blew away. तोळू दुसरे डुकरा पिलाल घरा लागी आयलो. Wolf came to second piglet's house. He huffed and puffed. ताणें घरा वयर फू मारलें. And he shook the house. ताणें घर हालयलें. दुसरे डुकरा पिलाल घर पळून गेलें. Second piglet's house fell down. First and second piglets ran to third piglet's house. पहिलेचे आणि दुसरे डुकराल पिल भेळू धावून तिसरे डुकरा पिलाल घरांतू गेले. तोळू तिसरे डुकरा पिला घरा लागी आयलो. A wolf approached the third piglet's house. He huffed and puffed. ताणें फस्त फू मारलें. He jumped on the house. तो घरा वयरी उडलो. हांव तिन्नी पिलांक खावन सोडता म्हळें. He said he will eat
all the three piglets. तिसरे डुकरा पिलानं घर फात्रानं आणि लाकडान बांधिले. The third piglet had built the house using stone and wood. The house was safe. ते घर घट्टे आशिल्ले. तोळाक ते घर लोकोवच्याक जालना. Wolf could not break the house.